nza kuba umuhungu menga iyo nza nibaza kuba yuko nari kuba ndi boga nka Alvin Smith na bya bindi bavuga ngo DM uronke iyo wipfuza ziriza kandi iyo travaye umubiri wawe vraiment gusa fresh yego umukobwa afise ingindi irera twenzagira temba gare ingindi kubera cameraman rero nawe ntaragukunda ufise ingindi. This is Flash TV. We shine to progress. Oh yeah, alright. Hello everybody, hello once again. Mumeze neza. Twizere yuko ibintu ari ubuke natwe ibintu ni munangi ni Fresh TV 257 mu kazi kayo. Ama image meza nkaya muri murayahabwa n'umuhungu wanyu irere ijwumva ryo byumaze kubimenyera ni ryundi muhungu wanyu yitwa Ndikuriyo Leonce kandi ka Dr. Walobe Diko all the way from the comedy entertainment all the way from Fresh TV. Nagufashije. Barumvashije kuvuga. Nako ndagufasha. Nawe mbandanya no present. Tukaba tugiye kumakira umukobwa yitwa izina ry'ikirundi riranjanye ariko akaba yitwa Angel Ciela. Ariko nto ruri pronounce bikanyohera givugira kwanza twumve. Kambaze ndabutse kwanza abakunzi ba Fresh Studio. Fresh TV. Yeah, ni Fresh TV Fresh gusa TV? iri muco bita Fresh Studio. Ndabaramukije cyane mumeze neza ndabakunda kwakunda inyene hahandi nyene kwakunda inyene hahandi nyene yego cabari bagukumbuye yego baguheruka mu twerukana kera mwaka cyane uheze. twerekana kera rwose hama ku mazina nitwa Ndabehonimana Angel Ciela yego kandi aherukana uri umwana rwose uzi ko watangiye kugira isura nakuze watangiye kugira isura y'abantu bakuze nabaye umuntu mukuru anyway meze neza urakeye man byakweye ngo wururuse kuri ndadayemera ikiyoro uno munsi nyene wahora mu Bufaransa nahora mu Burundi Paris aho biyita kumutakura yego shaka menga izo freshere sizahajya ahantu hepfo cyane hajya from umenga uvuye nk'i Paris byakweye yego ko ndi mukujaye none canke za Singapore vuba Singapore rero niyo nzava mbaye ndi umuzungu ndi mukujaye nzava mbaye rero ufise akanatirere y'ikirone kusigaye ndagapantekote ubu naraguye vraiment waraguye vraiment oya mbwa sinaguye none gukizwa ni mu mutwe oya gukizwa ni ku mutima ubona gukunda cyane ufise natirere gusumba byakweye akumbanira ariko ubu ni jewe tu ariko uravye n'ubu aba ari sawa turori ku maso iki uravye hasi mama umwana yaberewe kabisa ukunzi wa Fresh TV navyo muri ko murabona ngeza ni duha betu ifasha ngo tunabifuza ukunzi wa Fresh TV wumva ko ariko barantera umutongo basimita so enjama kuri imisoro twari twaraboranye kabisa iyo ndiko ndavuga jewe niko ndavugira n'ubundi na public yacu yose amakuru ni meza ishure warahejeje kuri narahejeje byibusha ibiraya ni byinshi reka n'ibijumbu bugari bw'ibigori ahanguma nkubita kabisa hajya ukunda kugira mbona aka kantu mbere yuko tuvuga ibindi byose ndanagahere ukunda gufungura iki ikintu ufungura vraiment ukavuga ati ya no munsi ndari indya yanje nkayirere arakunda ibijumbu sana naje ibijumbu ndabikunda mugabo n'ibiraya birimo ibiraya na tante ndabikunda mu dufiriti ari dufiriti nabibitse nk'ubizi karibi wacu hakurya iyo dukomoka ni ibiraya bibi ntumbwiye zoza kubaramutsa so uno munsi rero navugana akanyamuneza kongera kukubona igihe cyari kinini cyane umwe mu bantu mbanezerewe tugiye gukorana ikiganiro ariko burya n'abakunzi bacu bari bagukubiye cyane kuko bagiye babitwandikira Angel yagiye he muramutuzanira niyo mpamvu tuba twakuzanye nizere yuko nabo nyene biriko birabashimisha so nifuza uno munsi yuko tuyaga mu mice ibiri turahera mu tuntu n'utundi arabana bagambwa ati tuya tuntu muza kutuvuga mwadutebeje bigatuma tutatwumva neza kandi ari igice kibaryohera cyane nifuza duhere mu tuntu n'utundi ariko kandi turahereza muri kariyere yawe abantu bakumenyeyemo cyane umukinyi
umubiri. Turabinkundiye tubikora cyane vraiment. Kabisa. So duhere hano hantu nutubazo nutubazo abantu baba bimbira ariko kandi cyane cyane ko twenda twegeranya ibyiyumviro by'abafana tuba tugenda tubona mu makomenti hirya no hino bateka tudegeranya so tuba tubareze abantu babo baze babimenye neza. Iyo uza kuba umuhungu ndaza uraciye mu ishuri hari n'amapoeme menshi yagiye arakorwa bavuga ngo si j'étais un garçon si j'étais yona ngo nari kugira ukuntu. Iyo uza kuba umuhungu ni bihe bintu bitatu hara wiyumvira ati ibi nari kubikora imbere y'ibindi? Nza kuba umuhungu ikibazo kiragoye base uramaze tubanze duhere hano hantu nta munsi n'umwe urashigwa n'ikintu kuva ati menga iyo nza nibaza yuko nari kuba ndi boga uri boga kandi nari gukora cyane kuko iyo ukoze cyane na bya bindi bavuga ngo udeme uronka iyo wifuza ziriza kandi iyo twavaye umubiri wawe vraiment gusa fresh. gukora cyane kubivuga no kuba kubikorera ugatravaya umubiri. Umunsi ko mpavanja muri gym no guhitamwo uwo dizo nari kurongora uwunshaka kuko hari igihe diko tuvuge nk'uburi umuhungu hari igihe ukunda umukobwa tuvuge uri muto mu mutwe umukobwa akaba akunda abantu bavyibushe sibyo cyangwa akaba akunda abantu bari hagati na hagati ugasanga araguponyotse kubera ko twavaye umubiri wawe. Ako kantu karakomeye kabisa kuba iboga kuba gutravaya. Ikindi bavuze guhitamwo bavuze guhitamwo nk'umukunzi wawe iki ikindi cya gatatu ni ica ntumbwe mvuga ikindi nakwijije wakwijije. Nibaza yuko abantu babyumvise. Iyo uza kuba umuhungu wari gukunda umukobwa ameze gute? ingindi umukobwa afise ingindi irera twenzagira tembagare ingindi kubera kameramani rero nawe ntabwo gukunda ufise ingindi ibaze vraiment. Urazi ko ashobora kuvuga ugasanga akunze umuntu umanuye intuze ya nkirati. Byose bibaho bivana na guza umuntu mugaje nibaza ko nari kuba muri babandi bakunda ingindi nka Smith cyangwa nuko nawe Imana yagize gutya iraguhezaga kabisa. Birashika ukiyumvira ko igihe kizogera ukubaka ugwawe uca wumva uryohewe cyangwa birakubabaza? Birandyohera kuko hajya gukira ubukumi ubukiza ikintu gikomeye cyane. Burya ubukumi buragoye niyo mpamvu vraiment niho bavuze ngo nakuze numva baca umugani ngo ubukiza ubusore arabwengera. Mbura naciye ubwenge n'imigano urayizi. Twarinze bimwe hajya rero iyo ukiza ubukumi ubukiza ikintu gikomeye cyane kandi n'ibyo irebwe ubukumi buraryoshe. Urarekuriye gukora ibyo ari byo byose mugabo atandoro zikwiruka inyuma iki ariko na cyane cyane urugo naho niteka ubuteye ababyeyi no buba witeye. Aho bari nk'utuntu tuhora tugushikira dusa n'uduchallenge bavuga ati buryo ubukumi nabwo nyine ni ngora nk'ubu uravye ibihubayemo ibyo bana n'abandi bantu ubukumi ubukicaje vraiment ubukiza ikintu gikomeye cyane. Amapa nukuri ubuteye witeka byatari niko ndabyumva kuko ntubucirika inyuma n'uwo ari we wese ntawe ugutesha umutwe nyine uba warahisemo umuntu umwe nukuri biratesa hadiko ndabikwifurije kandi wewe kabisa ari benshi cyane abantu baguma gutesha umutwe. Oya rero
tuvugisha ukuri n'ibisanzwe ariko nyene zina umukobwa wese zina nkumi yose ibyo bihe biramushikira byagera iwawe bigasya bitamba oya ibintu bishikira umuntu ari we wese ni kihe kintu wumva ufitiye inyota kubona mu rugo rwawe uvuga ati wumva ni amahoro vraiment burya urugo rwiza ico nico wifuza ndiko ndavyumva ni nk'ikintu wifuza mu rugo rwawe amahoro urukundo umutekano ikintu rero n'indero y'abana banje ikintu naco wumva hari ukuntu umuntu nk'ubu aba afise nk'urugendo rwo kuja Dubai atari bwa journalism ugasanga nk'ubu yicaye avuga ati ibana je ndashaka kuraba ari ama etage hariya hantu urumva uburyo ameze akicara nyene afitiye inyota kubona ayo mazu nawe uca kintu wicara bavuga ati mugabo vraiment ndashaka kuzobona kino kintu mu rugo biba bimeze gute nica donc ushatse kumbwira ikintu wowe ushuhiye aha voilà bon icambere ndashuhira urugo rwanje ndashuhiye kandi n'imfura yanje mbere Imana idatangura kumba ndamusuhiye ndashaka kumubona kabisa imfura nk'uko nanjye ndi imfura sobaze na papa imfura nawe nyine yarayisuye rwose hajya mu muryango rumwe nawe imfura ariko sho umeze nk'abahererezi ukuntu kubera iki ya umuntu arabye luke yawe ujya witwara nitwara gute diko ndetse sintatariko uboneka rero nk'umuntu yari afite inate kujya kwabahererezi uvuze mu maso d'accord mugabo mu myitwarire yanje ntabwo sinata yego bon egire vuga ndatera inkuru umugabo hageze yuko mfata nk'ingingo z'ubuzima ibiki reba no buri serious kabisa umugabo w'indoto zawe n'umugabo nyabaki w'Imana wese zomukunduko kuko Imana ariwe yangeneye ariko urafise uburema mu bwenge enjo byanko byose ese n'umunsi kuri kuratubanira utari kuratubwira ndiko ndababaza wa muntu oya of course imana abantu bona hari nayo urumva abo bantu babara abanyabo mugabo nk'abana b'abantu je nk'ubu ntabeshe ndafise umukobwa mu bwenge bwanje numva mprevoir nubwo nozobana n'utameze nkawe basi hoba hahushanije utuntu dukeya ariko hari ibintu mu buzima oya sitaye gusa for example urashobora kuvuga ni nawe muri kumwe uno munsi izo ni guza voilà aho rero ni wa muntu w'inyuma aho ni mu buryo buri physique umuntu nawe mu nyifato mu rugo wifuza umugabo ameze gute Mwende majambo nimbe niko ndajya mu party y'umugabo uko yaba ameze kose ariko ampa amahoro utuntu kudukeya ntaco tukubwiye keya kukinisha oya reka nta mahoro nibihu kare kwanka kega dik uzi ko hari umuntu ashobora kuguha amahoro mu gata keya ago sire wanavuze ko ukeneye umuntu aba yubaka umubiri rimwe rimwe muje mu gasiporo muje kuri beach gusama kabisa nari nakibagiye ko kana ahubwo ayo uranayikunda nyene biraboneka ariko iranakubereye koko kandi n'undi mu wese aba yaritwaye neza mu buzima canke nawe nyene urugo rwiwe arukorera rukamera neza abakwiye kwitabwaho wa mugani cyane rero nta muntu n'umwe adakunda keya ariko ntibayikunda ku rugero rumwe hari nk'akavideo nabonye ryari n'abantu bari kuri beach ari amakupure abiri urakabonye sasa yibumbura agaca yigira nta kibazo raraba ko kari kiriko karaba ni ukuvuga ngo nk'uriya muntu nk'ujya muntu uko biboneka arakunda keya ku rugero rwo hejuru oya ntayikunda
ahubwo yaramurambiye ntabyo yaramenyereye byaramushishe ariko je ndiko nditegereza kajya ku video nabonye umengo yaramurambiye none guca wibumbura uri kumwe n'umukunzi wawe ufata Banyamurambi ahubwo bisa nuko juraze nandi nataye ko menga ni nko kuvuga ngo raba abandi bantu ibyo bakorerwa n'ibiki je ntabwo mba ndiko ndabikorerwa nka kurya ahubwo we ntacuma je sinzi ngira ko nabo wese kababonye donc wamengo bariko barazunguruka ahantu muri ego rero umuhungu acarigumura ahubwo bariko barinyegezanya umuhungu acarigumura arigiye mugabo ntubona ko menga yasa n'uwigumiye kubera ibindi bintu abonye handi yaruca nk'ibyo yibutse mu yandi makuru byoshoboka hari impamvu yatumye abikora nati rero bose baba bakeneye agakeya nubwo batekereje ibikenewe kabisa so reka twinjire mu yindi party nibaza ko Angel ariko baragenda bumva uwo ari we ariko ntabwo turiko turatanga amatwi turiko turatanga amatwi ni nko kuvuga ngo turiko turatanga inzira yabo kurondera sije nabo kurondera bakurondeye mu buryo bwiza sibi sinkeneye abanonderana namaze kuronka sinde ku isoko yewe utanya gira kutura oya uyambaye mu mutima ndayambaye mu mutima singiri ku isoko kuvuyeyo kare kabisa niyo mpamvu bavuze ati ubukumi buragoye ushaka we kubusimba baba oya igihe nicagera nzobusimba ndabikwifurije disi uzoronka wa muntu wari kuravuga wa muntu yujuje byose byo kubera oya bizogenda neza hamwe n'Imana nta kinanira Imana kabisa so bisa nuko utari kuraboneka cyane muri no minsi rero uhugiye mu duki vuba cyane murambona musijari utaniona tutakuona utaniona kivipi nzombona atwangira haraga surprise ndiko ndabategurira kajanye n'ubundi nibikorwa abantu bakumenyeyemo byinshi okay hari filime wakinyemwo muri no minsi nibaza yuko ntibeshe yoba atana amezi menshi arahera isohoze sivyo ariko rero ni warabonetse cyane muri filime ishusho y'umuntu filime wanakunzemo cyane filime kokubisa abantu ko yanatwaye igihembo cy'umwaka ugiye kugereranya n'ijya yindi filime uherutse gukinamo ubwo kuva muri filime nk'ijya hama ukaboneka muri izo uri kurakoramo uno munsi ntabwo ubona ko benga abantu baba babifata nko gusubira ugereranije na filime wakinyemo ishusho y'umuntu ikagira ajya amateka yose ugaca uraba n'izi filime uri kurakira muri munsi kuko hari ukuntu umenga ntiziriko ziramenyekana ku rugero runini nk'ukiriya wakinyemo yamenyekanye ubwo ntubona ko abantu baba babifata nko gusubira inyuma oya si nko gusubira inyuma ahubwo sinumva ko nabigusigurira ufite iyo filime nta kode nyinshi nakinyemo ni nka kamwe cyangwa tubiri wari nk'umuntu hari abantu bita abafigira abantu baca muri filime mugabo batari bashingiyeko cyane bubonekemo gusa nyene do passage je nuko hari nabyo agace gato ariko ndanahabwa amakuru yuko bure umuntu yantugiye link yambwiye yuko ngo iyo filime ngo yicaye kuri we ufite ngo niwe hanini uyikina sije mboneka mu cyane je nitujya nyene twa mbere bivuze yuko ntabwo rero filime no musiko uri kuraboneka mu cyane twitege yuko ahubwo hari akandi ga surprise ushobora kudukubita ariko kajanye surprise kabisa mise ntangira kuyikeka uratanga kuyikeka ndiko ndibaza ko nk'ubu ko surprise wawe ndiko ndabona menga biremereye nk'uburyo iri kiramutera nige nk'ubu ibaze nk'ubutubonye nk'agaseri kadutse kiwawe uri kurakora nk'igikorwa cy'iwawe ari nka seri nka filime ya seri cyangwa akora filime ihera y'iwawe ariko yakwitera hamwe n'Imana byose bizogenda neza so ariko rero ku rundi ruhande tukiri kuri cya kindi hari n'amakuru mfise avuga ko igihe cyose wamaze gukorana n'abantu bo muri BMT wari mu rukundo n'umugabo yitwa Amede Manirakiza hama mu nyuma guhagarara bica bituma n'ibikorwa
bitabandanya ukweli uwongo 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 anje si byiza kandi kera nagoye kuvuga ukora kusigaye wimana amakuru ariko sindi ko ndakwagiriza tubyaravuzwe pe ibintu rero bivuzwe ku basore bacu tubece bivuga bishoboka byaravuzwe mugabo ntabwo wigeze uja mu rukundo n'amede y'amamerekeza kandi dayo nenda kubaza nawe aho turi mu rukundo none turankana oya je birazo je turi mu rukundo nk'ubwo abavukanye yazi diko mufata nka musaza wawe ubwo rukundo yeah sinumva ko nabigusigurira ariko uramaze ko impundu ziratandukanye urukundo ruri hagati y'umwana n'umuvyeyi ruratandukanye n'urukundo ruri hagati y'umubanye n'umugabo of course biravuga yuko mwasohokanye hanyuma mu nyuma urugendo rw'urukundo rwanyu ruza kureka kubandanya bica binatuma bikwegera urundi ruhande kubera anje mpamvu riko ndavuga ibi ni ukubera ko abantu benshi abakunzi ba BMT abakunzi b'ibikorwa by'abamede bakinamwo bagiye barekera mutari umukinyi twakunze tutariko turabona no munsi yagiye hehe rero niyo mbona ati abandi baravatse bana ntakibonetse sinzi ibindi binabwiyemo era ko CEO canke warahagarariye ibikorwa ho baro n'ibindi bintu batahurije oya vraiment no kuri sinovuga donc urukuvuga yuko hari abavuga ko ushobora kuba nahagaritse ibikorwa kubera yuko twahebanye ngo twari mu rukundo oya namba oya vraiment wabihagaritse kubera yindi mpamvu ariko ntabwo ari urukundo mwahozemo ntabwo ariko rwabiteye ndiko ndakubuze bidukuranjaramwe sivyo bidukuranjaramwe sivyo ariko sivyo oya sivyo nta naho binahuriye ni yindi mpamvu nimba atari bangiye ibanga rero abafana bamenye iki kuko baragiye bakurekana nzobibabwira ndi bafana banje nzobibabwira bakwitegaye ko ushobora kongera kuboneka mu bijya bikorwa ego ndashobora no kuba no gukorera muri BMT cyangwa ahandi hantu hariho hose cyangwa nkakora iby'iwanje no muri fresh ngo bariko barakora no muri fresh niri kwaguhamagara uzoza muri fresh nzobitaba gose dufite agaseri kariko karabikora kitwa ikibazo series nayo nyene hano hanze hano dufite seri tugeze kuri episode ya kangahe ya gatanu murashusha turashusha so rero umuntu yitwa Medema Nirakiza asobanuye iki ku buzima bwa Ange muri career ya movie Medema Nirakiza yari nk'umubosi wanje niko nabivuga ese ko mugeze kukagabanya akaje oya singabanyirira akaje ndizo abandi ndiko ndashaka gutomora neza shaka kuvuga neza ndabona ugomba kunta mu mutego ariko ndiziyo ndi maso ati je rero ntabwo ndi maso kabisa yari nk'umubosi wanje muri BMT hanyuma iki ikirenze ico n'urusaku ndakubuze none ndi gushaka kumva ibindi oya ntabwo ndiko ndashaka ngo uvuge ibyo niyumvira kuko wanashaka nta n'ibihari niyumvira birenze ibyo uri kurambwira ahubwo mba ndiko ndakwaza bino bintu ngo abantu batomokegwe neza ibyo bobo baba bagiye bumva ninde ukumbuye mu bantu mwahoranye no munsi mutakiri kumwe uwo nkumbuye ariko ndiko ndavuga mu bikorwa bya film abantu mwagiye monana warakinye henshi ukina muri Sansoro ukina kwa Bariva ukina kwa Amede benshi vraiment turabonana turahurira muri turiya na turiya yego ariko Ange rero ndaguye ndagarutse tugara kuri ca kintu humura niho tuza no guhereza niko nibaza urabyumva ejo bundi muri surprise abantu bariko barakorera Amede abafana biwe nibuka yuko wahageze nubwo wahageze wacerewe mu kwivuga kumbure nuko nijwi ntanarifashe ariko bibaye ngombwa none arizana reka tubivuge ni wari waborewe nta n'inzoga usanzwe siko biri mu kwipresenta wavuze ngo nitwa Ange Sierra nkaba ndi umusheri wa Mede okay icyo kintu ndacemera gose sinzi kizamu niko yavuze ofete nka kujya ku ishuri uri ku ishuri barashaka nko kuguhamagara sibyo ugahaguruka ukavuga nk'ikintu bon no bivuga ko nabivuze muri dérangement yego
nabivuze muri derangement ndashaka ko mutwenga kandi mwaratwenze ariko rero ikirere cyari gihari ntabwo abantu bariko baratwenga ntabwo bariko baragera abantu bari serious Angela arahaguruka aravuga ngo arabashinga nta abanyamakuru urahaguruka bavuga ati je nitwo auhejeje ukarenza ko tije urabizi nabivuze muri derangement kuko hari no tuzi hirya no hino nagiye ndumva ngo amede ngo afise abaseri benshi ndabese none se wari ujya munsi ariko harona nanje hari utundi tushwe numvise bavuga ati nta bishasha twari dusanzwe tubyumva ahubwo no munsi rero twaje ntatwa numvise ati ahubwo no munsi Angela avyemanze numvise bro kandi na mede mwenyewe urazi ko atari ico yigeze bivuga yigeze bivuga ko shabura mwihaka nuko namuze ko nabona no mu telefone yera ngambo waza nase kubesha wanse kubesha bakuronderere rero mu buzima bwawe bw'urukundo dutangura wavuze ati ebana je ntibandondere meze nk'umuntu atakiri ku isoko oya sindi ku isoko ntabwo uri ku isoko tukuronderere anje siyera uno munsi sokana nande tubivuge basuka biri nede ko iro kuri izo soso ndamuvugira inyuma ya kamera burya mariage ushakana kamera mana savyo ne mariage uje muzayikora inyuma ya kamera burya ntuzohamagara igera tuvuga navuga ati ndafise ndatanguye kuvuga ati ndagomba kugera ku byiyumviro byo kubaka urwanje nawe nubwo no bananka natanye ishake uzohamagara ire tifata amasanamu mariage yanje bishobotse muyishire no kuri France 24 oya broma ibyo nukuri nta iyo etape nta ndagerako bon ni mana ni yantari iryo teka kabisa wow so abantu rero bitega iki Anje bakunze mu bintu byinshi s'il te plaît ndazananya kariro kanini gose surprise mu cyongereza no kumuntu cyo nemba wazanye n'akantu kiwawe ariko ni surprise ndaje ndashushe urabira abafana banje mubiziye cyane wow abiziye gose so Anje wari umunezero kukwakira akanya nikaba ari kanini ariko muri fresh urazi ko ari muhira even tomorrow ugaruka tukakora cyane kandi nibaza yuko amakenga abantu benshi bamaze iminsi bafise cyangwa amakuru yawe barayamenye Anje hari mwamubonye yaranabyibushe ahubwo asigaye kibona yuko amafaranga yamwitavye ya niko kuri wabonye telefone ufise bereke telefone ufise ni Tecno no kuri kwimana sina iPhone ni Tecno na iPhone ariko nubwo ari Tecno ni wihari ginge kakunda ngadi babona yuko ni Tecno ni safari mwabibonye kabisa so akoze cyane akajambo kamwe ariko cyangwa tubiri turashobora ko hari ikintu tusa yo no kuri abafana ba Fresh TV ndabakunda gose kandi vraiment vuba cyane turabazanira ibikorwa mugume mu kurikirana ibikorwa bya Fresh TV mugume mwitagatira rero nabo ndazi ko batazobima ibintu bishasha kandi byiza muri Fresh TV vraiment ikintu ndahakundira bafise udusha twinshi bararyohera abakunzi babo gose itekene ndakibazi ko problem dokoreye umuti ubuze kuri koreye ko so tubashimira cyane bakunzi ba Fresh TV nizera yuko mwajyahewe ebana mubandanye musharinga bino biganiro bigere kure na comment zanyu turazikeneye kugira dukorere ku vyumviro byanyu mubandanye muhezagirwa everywhere you are. We love you guys. Hasta la vista. This is Flash TV. We shine to progress.